Yuaruok mar kiewo e kind kaunti ma Kwale kod Taita Taveta koro medore tok ten kaunti ma Taita Taveta chako chiwo obok mag loko ohala kendo chako choko osuru kowuok kuom johala e apaya ma boma ma Makinon. Ten kaunti ma Taita Taveta okawo okang' ma kamano tok ng'eto manogol gi doho ma Mombasa manomiyo gi thuolo mar chiwo obok mag choko osuru kapok owinje kendo chiw ng'eto e wi bura ma kamano. Kara kamano johala e bomano mane ten kaunti ma Taita Taveta oornegi kwayo mar chulo osuru kendo singo ni ok gibi chulo osuru margi e ten kaunti ma Taita Taveta ka giwacho ni gisebedo ka giyudo chenro mar dongruok kowuok e ten kaunti ma Kwale. Gikwedo ng'eto mar doho ma koro gidwaro ni mondo wit oko. Hapata katwa kodi hapa ya Taita. Come rain, come sunshine. Na mimi nimesema na udogo wangu Mungu amosikia. Itakuwaje miaka yote mimi nishakaa Taita mbeleni kitambo nikuja Makina. Na license Taita ilikuwa ni 4,000. Itakuwaje leo hii Makina tunaambiwa 3,000. Nikauliza swali, ama mnadanganya? Kwa maana kuna license ya 3,000. Wakati juu tutakuwa tunalipa hiyo. Nikamwambia ni ngumu sana. License kawaida tunalipanga 4,000. Sielewi leo hii mtatuambia 3,000 kwa nini? Hatutapata mradi wowote kutoka Taita. Ule mradi sasa tunaendelea umetoka kaunti ya Kwale wa kujenga madarasa matatu ya 10 million calf game na iko kaunti ya Kwale. Na hapa pana police station 2, calf game na Jafari ambao ziko Kwale county. Kutoka kwa IBC tumechagua governor Achani hapa. Tumechagua senator hapa, tumechagua mbunge Gonzirai hapa. Sasa tutakata ushuru vipi Taita? We felt there's something fishy from them. Ni kama wanaangalia zaidi lile eneo ambalo wanabiashara wapo, lakini kule vijijini hawana haja napo. Na tuka shed lights tukaambia Makina it's not only the streets.